15 behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Hogeita hamargarren saioari galdera batekin ekingo dutzagu. Penaz hil daiteke pertsona bat? نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی Marjan Satrapik 2000 eta 2003 urteen artean argitaratu zuen Persepolis izenburuko komiki autobiografikoa. 4 liburutan banatuta. Volumen bakar batean bilduta dago, euskaraz. Bereziki, 1980ko hamarkadako Iran deskribatzen dau. Iran eta Irak arteko gerra, irandar iraultza, lehen golkoko gerra, eta zer den Iranen emakumea izatea. بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی Marjan aurtengo ekainaren hasieran hilda, tristuraz.
Matias Ripa senarra eta haren bizitzako amodioa, hil eta urtebete eskasera.